komzimba ube wena osilelayo okuthandile ukunika thina kwezinsuku zokugqibela ukulimela izwi lakho. Siyabonga ngegcwele phakathi nawe kuYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Masibulise leadership yonke yalapha ekhaya, sibulise otata, sibulise omama, obhuti, osisi, iSunday School, igama leNkosi Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyabulisa ngegama leNkosi Jesu. Haleluya. Amen. Siyabonga njengoba nisebushiwe ngomzalwane unalo ikhaya lami liseqaleni. Ngiyahlala uthathathile inkosi sikelele ngabantwana. Siyabulela ke uYesu ukuba siphinde sibe khona apha eqolo kumnandi ukuba lapha. Benise by for 2 days. Kodwa ndavuka ekuseni ndathi namhlanje sizokhoza apha eqolo. Uba kumnyama sizokhoza apha eqolo. Siyabonga ke uThixo kakhulu uba uyawasithwala endleleni nakhange singayifuni imoto eza kwicala yazondela straight apha eqolo. Siyabonga uThixo aso blessed ukuba khona kwezi ntsuku zokuphila kwethu. Kuyaliwa funeka uyazi once uzofika apha umgili uqhankile asila nezikhona izinto ezinokuthintela uba ungazofika in the presence of God. Siyabulela kakhulu uThixo nakwi-leadership yethu ngokuwaqonda amaxesha. Siyabulela yazi ukuthi abantu but lo osesitereleni uyayiva le moto ithini alignment noma imoto yami iqhubeka. Yes, kuba khona ukungazinzi okuthile apha emotweni. So uyingozi dadewethu umkhaleli ukuba kwiintsuku zokugqibela umuntu angabikho aligned. Ingozi ukuba waqonde amaxesha kaThixo. Yazi ukuthi uma ungawaqonda amaxesha kaThixo uyaphambana nemini. Uthi ngexesha lesapha ufuna udla ibreakfast, uthi ngexesha lebreakfast ufuna udla isapha. Iproblem awukwazi ukuwaqonda amaxesha kaThixo. iBhayibhile yabacacisa ukuthi oonyana bakaIsakari ingabantu ebebewaqonda amaxesha kaThixo nesizini. So bebene-understanding ukuthi uThixo ufuna ntoni ngoku, uThixo ufuna ukwenzani or uThixo wenzani by this time. I-enemy enzima more than uLucifer, udevil, uflesh. Yabona uflesh upowerful because uflesh nguye osiconnecta kwi-religious spirits. Sifike kule level kaFaro athi badedeleni kodwa need to make sure abalahleki emehlweni ethu. Because inkosi into yokuba sikhululwe kodwa singalahleki emehlweni kaSathane. Because i-danger zone ile uba sithi si-free kodwa uSathane akwazi ukufika amanipulate ade akhokhele kwindawo esiyibandayo. Uthi uFaro makakhululwe uIsrael kodwa nimgcine simbone, siwazi amasiko wakhe, siyazi iindinga zakhe, simbone ukuba wenza ntoni na. As a church by now bekufanele intoba sifike kwi-level ethi those who know their God they shall do great exploits. Because by the virtue that we know our God, into esiyilindeleyo intoba makuvele izinto ezoyikekayo. Because ibandla akuyo gathering. We are not liberal. Kukhona i-features nefuneka zivele ezixela intoba this is the church. More than ukuba lisonto elithizeni siyipart
asibelongi kwithathu of church. Thina sibelongi kumphetho wase-South Africa. Ngoba singarejista ngoba funeka saziwe sibenefite kwizinto zendawo, kodwa spiritually we are above the systems and the laws of the devil. That's why in the spiritual realm we have our own kingdom legislators who rule the church on earth. By mind, Tina Simpilona, we Genesis chapter 1, verse 28, come and rule and have dominion, subdue. So, by us, we have a dominion mandate. So, and as far as we see the let's say all the city center, as sons of God, back to God, but we don't, because in dominion, authority plus power. When you say authority plus power is equal to dominion, then this person when has a dominion, understands the art in principality. Yes, I call this person carnal prayers. So I am here today to provoke your mindset. You must change your mindset. Don't see easy done. But when you say about the sons of God, you must have a dominion mind. Yeah, we are given a chance. Or let my foolish club so that it is Judges chapter 6. Then I don't page Twitter for it to say so kind of Twitter was Shatala Amulia Kaparawasicata. Quickly read to cause of full language. Judges chapter 6, verse 12. Yes, verse 12 and 13. Wabonakala isithunywa sikaYehova kuye. Sathi kuye, uYehova unawe. Ohagini inobukhoti. Wathi uGideon kuso. Tamako. Nkosi yami. Ukuba uYehova unathi. Yini na ukuba kusehlele kuwe. Yes, that. Iphina yonke imisebenzi yakhe ebalulekileyo. Ababesibalisela ngayo obawo. Besithi sasinganiswanga nguYehova na eyiphutha. Tell me full the type of verse 25, same book and 26, then we pray. Verse 25. Kwathi ngobo busuku, The same night, wathi uYehova kuye, thabatha inkunzi yenkomo take a bull, eyakayihlo, yes, eyesibili inkunzi eminyaka 7. 7 years. Usindilise isibingelelo sikaBhali. Destroy the altar of prayer. Sikayihlo. Ungawule uAshera. Yeah, that's what I'm going to no Ashera. I'm not here to preach. I'm here to provoke. Once I'm finished, you are provoked, we are going to pray. Because you look at church in the old train. You look at church and we are over to spend 1 hour. We look at church, we take few minutes, we teaching. In minutes, we do let them see food. We are forgotten. Yeah, we teach at the faith that we preach about
about faith for 30 minutes. 30 minutes we exercise faith. So maybe it's not about what's going on. Because once you teach the faith, spirit is like exercise faith, which means we are just doing merry-go-round. Since what that we know that utata kakitoni uhayimeleki akahamba kakuthi to the level letoba uThixo waqaphuka izenzo zakhe. When uThixo eqaphuka izenzo zakhe sisikhalisa iBhayibheli ithi and then God decided ukuba namaMidiyani. Ngoba asikahambi kakuhle uThixo uyasishiya abe nentaba zethu. Siyabe thina kutheni sisize sontweni every Sunday singagqobhozeli singene kwi-spiritual realm whereby sizokwazi ukuministeriza. Kanti iproblem yethu ihambo yethu ayihlanga phambi kukaThixo. Then uThixo adicide ukuma nentaba zethu. Izenzo zikatata kaThixo uhayimeleki zabambile emehlweni kaThixo. Then uThixo wasuka wa-empowerisa amaMidiyani. AmaMidiyani abanamandla phezu kwesizwe sika-Israyeli. Chapter 6 ngoba kathikaxesha bayasukelwa, bayahlukunyezwa, bayabulawa, badliwa lihlelo. Luckily kanti kukhona umfana ohlazula inhliziyo yakhe phambi kukaThixo. Othi le nto eyenzekayo angithandi intoba sithi sekhutshiwe sisandla esinamandla ezweni laseJuda ngoba sibaliselwe ngoba uThixo oyinkulunkulu bethu uThixo wesikhigaba. Ngoba akukwazi ukuthi ungekho contract kodwa kuvuleke indlela phakathi kwakhe. Then sibuye sirelaxe sithi we don't have God. Asikwazi ukuthi kusenzeka izinto ezinamandla. One minister from KZN ikayathetha yasithatha inhliziyo yami. This man of God, it when we enter in heaven kusithiwa masinikeze indlelo yegeneration yethu. Sawuphinde besiyazi thina bekukushumayela thina into esiyenzileyo besizama ukuphakamisa iinyawo zethu. Into esiyenzileyo besizama ukucreata into basibe nkulu kwi-social media then baphakame oPetros using the same Holy Spirit. UPetros uthini wena ngegeneration yakho atuphinde ndamukela uJames kwam ekawuhloko kusiso konke malanga. uJames wakawuhloko by 8 o'clock midnight kanisemvuselelweni kushumayela eligama uJames ebekhawulela ngehloko ndiyeka bantu ndayofanele edolobheni kodwa simanga by midnight the angel of the Lord sent upon the same winter uzophakama athi ndikulona ndikubone ngo-4 AM ekuseni ndime phezu kwebhodi besithi abanye nguye lo msoloko kanti nayingomsoloko lona nguye uKristu. Ndike ndahamba phezu kwamanzi lo muntu elesinaye ngompita kuthina lo muntu elokuthetha xa sayaphi hola bahatalia. Sikhonza nabantu abadipressed, sikhonza nabantu abalaymen, sikhonza nabantu abahandicapped, sikhonza nabantu abanestroke. Where is God of miracles? Ngoba uThixo wethu akaveli nophela. uThixo esihamba naye is God of miracles. Tulabasataba nobosapariakata elufala uNehemiah isecampbell udlulisa kukumkani iwayini eve uNehemiah ukuthi iJerusalem ithisiwe namasango adiliki inhliziyo yakhe ebuhlungu athi ngeke ndihlala ngeke ndonwabe. One day
Itetele dia. Oba difili. Jerusalem ayokufika isitetele. Sapolika. Watukunga kama wote mtoto. Uyofuza isizwe sabawenu. Lado kai kunekezi yakhumbula. Into bakanene ndikadbela. Andusiphume kithi. Kuyibekela khama. Wabuya ukuka. Wathi listen ngifuna ileta ezithathu. Ileta yokuqala. Ileta ye-access ekithini. Ileta yesibili. Ileta yokuthi asakho likhulu lemhlobo. Liprofitata. Ileta yesithathu. Ileta yokunike. Yabe yomkhawulinkulu. Somphakathi Jerusalem. Oh, wangenile khona. Seyavala. Wasayina ukuqala. Ileta yokuqala wayibeka isithathu. Wasayina yesibili. Wayibeka isithathu. Wasayina yesithathu. Lekwani yakhona ileta yesithathu. Khangela kanti umkhanyeli. Ukuba avele ekhweli yasemhlophe. Elingafane likhwelwe. Liqhabathula lisiya egeyithini. Athi amadoda angegeyithini. Ihasi lona nalikaMntana. Kodwa le ntwana ikhambena. Le ntwana uphathileyo. Ingayazi i-Assemblies of God. Kwenzeke kanjani. Uba ikhwele phezu kwelahasi. Sangathetha uNehemiya. Bathi njengombane egeyithini. Wakhipha ileta. Yafika ileta. Ibethe isitaphu. Yasayinwa nguNkulunkulu. Namhlanje kanti umkhanyeli. Kufanele ileta madoda. Ingaphinde iqale. Ileta. Khulusan ileta. Zone basaka. Yavuleka igeyiti yokuqala. Yakhulu uNehemiya. Ekhwele ihasi. Wabheka kwigeyiti yesibili. Igeyiti ye-access. Yabantu bathetha. Bathi nathi lekwana. Urapaka. Rakata. Prophet Dina 2026. We are carrying letters. Sakarapa. Namatokatana. Urapaka. Rapakata. Rapakata. Sukubeleke. Komikesa. Rapaka soto no moya ba. Wabeka kwabhilidi. Bathe kubantu bathile. Bathu phambili. Bathe kubantu bathile. Bathu yesifulisi. Afulisi esiwaboka ethi ngiyeke ngibesifana. Ayokwa. Esixoxile. Sixoxa nabantu abasimakhileyo. Ngoba into obawoyike ukwenza into ethunywe uThixo. Usoyika abantu abanye agenda yokuvala into ethunywe uThixo. Bona iyaphumelela icebo lakho. Elasimele icebo limile. Bona abekho apologetic. Kule nto yokuvala umuva kaThixo. Sithe isiqolo sakho. Soze kuphinde kumsebenzise usori. Ibhayibheli le kasori iyasibuyika in the spirit. Ngoba sithe izinto besizithetha siyaxoka. Na xa uphrintsile wamangalela kwi-court of heaven bayamabebuza kuthina. Xa uphinda ifotrisa nalo belithetha kwi-court of heaven bafaka isimangalo besinto lo mntu omthumileyo igqoki. Ithetha bafotrisa phaya. Yamazi uPetros wathi mesikuhlele ngenamandla. Bebekho ngofisika yathi lana zahlulele nina. Bakokuphi nobulungele ngefanile kulofuthixo.
sihambe ngoba sisiva nina or sihambe ngoba sisiva uThixo. Uma ke fela sifela saqhubeka. Uthixo efela sifela saqhubeka. When isikhola uxamalia wathi no uvele indoda aphelele 400 yaphela. Uba namadoda la lento ayenzayo ayenzele izaphelele kodwa uba agcine uThixo Jesus bakhululwa bahamba bekhathini zange babe beqandaza endleleni they go straight endleleni bayokwenza the same thing. Asiphinde sithi sorry sister into esiyithunywe uThixo unless siyithumile waba kubi izenzo zikaHayimeleki fika i-angel uyisrayeli ehlakaza ngoba uyisrayeli uyaphela uyabhubha bayamchithathitha bayamnganifaya bamhla ngehlele babona babajikatha yanda bamuntu we-spiritual siyasiba weak siyasingabina power ngoba thina into yethu i-spiritual. uJesu is the only man ehamba nge-quality not nge-quantity. Esifuna kwazo nge-quality nge-quantity want the quality. That's why we have popular 33 years and a half kodwa wabuphela abashele bakhe 12. Uyesu wathi ngabantu abayi-12 uma bangaspread prosper the whole world isizwe sikulangeni wathi ngenyimini abantu be-72 ngababuyisa wathi thikani ngoba anifuni mncebo anifuni nami you are following the thread nilandele sonke zenzani siphele isonke nizawuthika khona abantu apha asisikhanyisa bazohlola inkululeko balesitwa yani bayohlola babangakanani benzani bathi ithini sokuthiwa left out i-weeds umuntu othi uqala into abe against into eqala i-weeds usebenza ne-witchcraft. I-witchcraft yodwa engafuni i-gospel spread i-weeds. Ma uzoyoshumayela eqonde nabona ithaveni gcwele ithaveni eqonde gcwele amaphala ngisuke emqandweni ngenteke uzoshumayela eqonde kuthi abaqale ndikhangela abefundisi baseqonde ngipele kubefundisi bakivalele bathi hayi uzobafundela sixakekile ndinentende yawo kodwa abathakathi bayanda ngedolobha abavalele neethaveni zabo abavalele ukuthi wena hlala phansi asinaxesha lakhe lafuna lona ixesha lokuwina kwabantu soze njengoba uphuma apha nje kunexesha lokuwina abantu alikho iset time ebekele ukuwina abantu beva ukhithuka uba ngeke siyahlasela wafaka inhlobo yakhe phakathi kwemilenze walila yalilwa xa uthixo engekho endlini akujonjwa uthixo engekho siyaqupha siyahlabeka siyalimala phele sisibangana isomamelo loyi-1 whole day never we have to partake we have to sonke sikoneke sisebenze kanyekanye walini ukhithuka futhatha ilila yafika i-angel yathi khithuka ngohlatile elinamanzi vuka ngenyama siyathandaza vuka ube ngenyama uthidilomfu uyahofukani uphakathi wenu ukhithuka nethasitani uyabakho ikuyo kanjani uba yayindingezingena ni-excited ufikelwa i-angel imphathele umyalezo wakhe othi uyehova phakathi wethu ukhithuka wajonga i-angel wajonga ihisi wajonga ihisi wathi xa ijonga ihisi wabona ulwandle lufuleka wabuya waza ku-angel
watona angel, watona artificial snake ibekwe esigobeni, bathi bedliwa zinyongo ezinepoison, bathola artificial, baphila kwipoison. Wathi uThixo uyaphosisa, akeluhlolo uzwele esulwini la, wathi Jona akekho uThixo, ubuye ofunasi ritobeli siliyanolaba. You are the same God of Israel, Jehovah Jireh, Jehovah Elohim, Jehovah Paparasi. Ubuthetha kothi buye umaka kuyonakala, umbulu wabakwamele, ibhokodo ngabakhayisi, insiko bayikhuzuhla, siliyathabana. Khona ngikho owadala izulu nomhlaba, owahlatshwa phambili labaleka ikhasi laphela. Ubuthetha ngalo Thixo, ungani mfowethu? Ungani madoda ukukhwela imoto zethu takutabasiseshalama wasifale lento ubayinamandla wasifale tamaha sehlale emizini yethu osabi yapha. The kingdom of God is not about talking. The kingdom of God is about the experience of power and demonstration. I see deliverance in this room. I can see deliverance. The Son of God, the Holy Spirit, the same God. Our feeling come where I said, Lord, where are the miracles? Where are the miracles? The same night, let us have a militant party. Our weapons are not carnal, they are mighty to pull down. I know myself, you palace again, but we are to find you.
bosa mataka. Lo breke se ke le bosa. O rapata se poco. Je braca so selima. La braca so tolosa. Yemaka so tolosa. Ura bakata. Ura bakata. Prophesy. Hear the word of God. Let us join together. We are going to destroy the altar of God. And all this town will change. The These words from the spiritual realm. Shut up. The name of Jesus. We will feel the more. Ora pakasaka. Ora pakapaka. I start to abolish and remove and destroy the altar of God. Ripapapapapapa. Shakara shabaka. Rapapapapapaka. Mondoro shamakara bo shabababababa. Urabakasotolobo shamakaro boyaba. Libraka sotolobo shamakara bosha. Rapapapapapa bosha. Shandala bosha makara bosha baba. Libraka sotonomo ya baba baba kasoto. Labraka sotolobo shabayaba. Legebo shandele Rabaya baba kasoto. Libraka satana bosha ba. Shakara shababa Oh, Jesus. Shendimo kolobo shabayaba. Kasande lebo shabayaba. Rakasote lebo shaba. Urapaka. Urapaka. Rapakata. Rapakata. Ya papa papa. Rapakata. Le papa papa. In the name of Jesus. The system of Jezebel.
ebesho uba uAthalia uhamba ngayo. So uAthalia wakhula enejealousy ye-throne, wathi akukodwa emhlabeni ezawuthatha i-throne kamama. As a result, uAthalia ebebulala yonke into from the royal house. Umsebenzi wakhe uAthalia bekungekho lwehlumayo. Ngenyimini 16 wake wakhupha neleta yokubulala umntwana wakhe, wathi makasifele esibhedlela. Ngoba kwi-royal house xa kuzalwa indoda uAthalia ufulikela ngoba ewazi uba amadoda esamthayi bazamthatha ithuli yakhe. I-evilness ka-Athalia ubulala isazi. I-system ka-Athalia ubulala isazi endodas. So that masikhonze kungekho legacy, masikhonze kungekho bantu abezayo. Nangokusayeka ulwa namademoni, we are fighting with our fathers more than to fight with demons. We are destroyed by our fathers. Baphethe awile umntwana wabo owenze imistake walala ne-boyfriend wathola isisu, bathatha umntwana bathi wena qhubeka ngobomi bakho, bathatha umntwana bamkhulisa, bathi umntwana wabo qhubeka ye-university. Kodwa apha enkonzweni umntwana owenze imistake yambulala. Kodwa abeni xa benze imistake ibagusha bangafiki. Yabafihla beni bangafiki, ibathandazela. Besenza izinto ezidumileyo, bavela unamba enze imistake apho ubhala ileta. Vala lo mfanekiso abazosibhala usile. Uvalela ngesapho usile. Wenze imistake wakho kuthiwe uyageza. And this statement will call to after we are killed. So what's the delay? He says that Athalia ubulala isazi. Yavuya. Ngoba iBhayibheli ithi kwaba khona uAdi. Hezekiya wasuke wathi xa kuzalwa uJehosha. Instead of kudlala apha, uHezekiya wathatha uJehosha. iBhayibheli ithi wamfihla. Hey! Wamfihla ngamanzi. Ngabe uyahleka uAthalia bakhulile. Kanti lo wazi lona uyaphosisa wazinto. NdinoJehosha. Satana! Bamkhanyeni fanele uyakusathandaza. Aliyabona usini basika. Bahleka Noah wathi liqinile phethe. iBhayibheli ithi this man was powerful in politics. System was powerful in manipulating. Ubunabi yavela uAthalia uthatha imanje alenze libe imvila uNdaba was powerful kanti kunomama uJehosha into ayenzayo uJehosha uthi khula mfondini ngoba inhloni igcwele igazi khula wathi wasuka tayina 2 years. Lo mama wabheka kumkakhe wathi kumkakhe ikhona kweshumayo yena Athalia gesa ikhona into ekhulayo. Yebo! Wabheka kumzala wathi uthanda ukuthina waseyi ngoba sinade ekhulayo. Lo sifasana kathethe kakhulu kayina 4 years wabuya wathi kumkakhe lathi ngeni masitsi there. Wabiza amadoda kaIsrayeli, wabiza isonto assembly, bagwala
abafana abanye baphatha amahlele kulabasapani awezikhoho sasakana namhlanje siyaphela in 2 minutes we will be violent we will be brutal in the kingdom of darkness asikuhleka nesatana no witchcraft we will expand our time satopanikata akukho witchcraft ezokoperate kodweni sikhona ekayokoyika asikuhlala kabuhle mathalathi not in our time we are going to confront them ngegama likaJesu ngegama likaJesu waphuma emthweni wambeka emagceni ukunkani yahlabelela yasezulwini warejoyisile wafela umathani ekhwelana lasi ehamba namathuni akhe esibobulala ayingene egedini wathi mhlesini kunamasapha kodwa zofuna wena ixesha lakho liphelile wajonga emfundeni ayijonga emfundeni wathi fela kulo kukhuphe kanjani lo ngoba igazi lakhe lele-royal house unyaka walapha udlule kanjani esakeni sam imathi likelele kukhona u-adi lapha abangalaliyo abathi fihle zisizukulwane ziqheke zingaphaliyo yasawuta lantwana ina 7 years yathi aphaliya aphaliya Jezebel akaba osata aphaliya Jezebel